Prošle godine jedan brat pitao je za neke važne duhovne savjete administraciju našeg lista. Da bi našim čitaocima dao podstrek da misle o tim pitanjima, predsjednik našeg društva dao je štampati ta pitanja, pa ko od čitaoca pošalje odgovor dobar, oštampat će se. Između ostalih dobrih odgovora dobili smo i od brata Božidara Čeperkovića iz Resovaca kod Vrnjačke Banje. On je lepo odgovorio na svih 10 pitanja. Prvo. Kako da se ponaša onaj koji se moli Bogu prema onim u domu koji neće da se mole Bogu? Odgovor. Dužnost mu je da se moli Bogu za njih, da bi se njima otvorile duhovne oči, da poznaju ono što Gospod od njih traži. Da skriva duhovni dar od domaćih ako su mu oni uporni, a od duhovnog ništa ne okrni za ljubav svojih, no da ih ne vređa, ali da se ne povede po njima. Gospod je rekao, ko više voli oca ili majku, braću ili sestre, ženu ili decu, nije mene dostojan. I neprijatelj čoveku postaće domaći njegov. Drugo. Priprema za crkvu. U crkvu treba ići čist i dušom i telom, izbrisati sve grešne i zemaljske misli iz svoga razuma. Misliti o Bogu. U crkvi se ponašati pristojno. Doći treba pre nego je počelo bogosluženje i celivati časni krst i celivajuće ikone. Mogu se učiniti mali pokloni. Ako je već počelo bogosluženje, onda treba stati u kraju blizu vrata i naprilaziti tamo pred oltar, da se ne bi sveštenicima smetalo, a i vernicima da se ne bi skretala pažnja, pa posle bogosluženja prići i celivati. Treće. Priprema za sveto pričašće. Postom, molitvom i dobrim delima treba se spremati za sveto pričašće. Na nedelju dana pred sveto pričašće ne treba jesti ni ribu, ni zejtin, ni piti vina. U miru i ljubavi treba biti sa svakim. Postiti i dušom i telom. Bračna postelja mora biti čista. Pred pričašće treba se ispovedati kod sveštenika. Ako se čovjek spremi, treba da se pričasti svakoga posta. Posle pričašća ne treba celivati ikone, ani sveštenika, jer primljen je car nad carevima u sebe i nema potrebe toga dana da se prejede, da ne bi povraćali jer je to smrtni greh. Četvrto. O slavi. Svaki hrišćanin treba da slavi slavu po crkvenom pravilu i redu. Kolač, sveću i kuvanu pšenicu treba odneti u crkvu. Kad sveštenik svrši svoj obred, onda doneti kući, a kod kuće sveća i kandilo treba da gore ceo dan. Toga dana treba nahraniti gladnog, podeliti sirotom, učiniti što više dobrih dela. Sa gostima pomoliti se Bogu i svetitelju, ne opijati se i ne prejesti. Čitati gostima neku pobožnu pesmu ili knjigu duše polaznu. Dakle, u svemu biti skroman. Peto. Za spasenje duša umrlih. Treba vršiti parastose, Bogu se moliti i davati milostinju. Ne opijati se i prejedati podaćama kao što je danas običaj. O ovom postoji divna knjiga koja se može dobiti u hrišćanskoj zajednici u Kragujevcu i zove se Čime se umrli spasavaju. Šesto. Sloboda od strasti. Da bi se čovjek oslobodio telesne pohote, treba da posti po crkvenom pravilu, da se Bogu moli, da izbjegava razvratna društva, ne slušati bludne pesme, stražiti da se ne padne u napast. Kad misliš da stojiš, čuvaj se da ne padneš, kaže apostol Pavle. Život u podvigu hrišćanskom. Sedmo. O skromnim haljinama. Naša crkva uvek preporučuje skromne haljine. Ne treba i ne sme se nositi kratko, providno i luksuzno. Braću molim da zabrane u svome domu svojima luksuzne i moderne haljine, jer to je u interesu spasenja duša i zdravlja tela. Mi bogomoljci treba da služimo za primjer drugima. Osmo. O bratskim slavama. Treba čitati odgovor na četvrto pitanje. Bratske slave treba slaviti tako kako ćemo biti primjer ljudima i ugodni Bogu. Sveštenika umoliti da dođe na slavu, da preseče kolač i održi govor. Ako ima sposobnih propovednika, mogu i oni govoriti koju duhovnu reč. Kolač treba nositi u crkvu i sveću, slaviti u bratskoj ljubavi, zajednički. Dobro je za vreme obeda čitati žitija svetih ili koju drugu moralnu knjigu.
Deveto. Odgovor o molitvenim saborima. Kao i svaki posao, tako i skup, sabor, treba početi sa molitvom i završiti sa molitvom. Ono radi čega je sabor, što je na dnevnom redu, treba svršiti kako je na slavu Boga, a na korist bližnjih. Ako ima duhovnih lica ili propovednika, oni da propovedaju, a drugi svi na miru da slušaju. Amen.